기도하겠습니다. 자, 함께 살펴보겠습니다. 하나님 언제나 저희의 모든 앞길을 밝은 빛으로 인도하심을 감사합니다. Эзэн минь та үргэлж бид нарыг өөрийнхөө зөв гэрэл рүү удирдахын төлөө талархъя. 항상 지혜 가르침을 받을 수 있다는 것이 저에게 큰 복임을 믿습니다. Эзэн минь та үргэлж биднэрт зөвийн зааж өгдөгт бид итгэж байна. 주신 귀한 가르침들 소중히 마음으로 간직하게 하여 주시옵소서. Эзэн минь таны өгж байгаа заавруудыг бид нэр даннаар хүлээн авч өсөж зохицож өгөөч. 듣고 끝나는 것이 아니라 저희 모든 사역 가운데 적용되게 하여 주시고 Бид нэр сонсоод зөвхөн өнгөрдөг биш харин хэрэгжүүлдэг өөрсдийнхөө амьдрал дээр үр жимс гаргадаг байх туслаарай. 저희 인생을 항상 올바른 길로 인도하시는 등불이 되어 주시옵소서. Бидний амьдралыг үргэлж зөв зам руу удирддаг тэр гэрэл байхад тусалж өгөөсэй. 말씀으로 올바른 분별력을 얻게 하여 주시고 또 지혜를 얻게 하여 주시옵소서. Эзэн минь таны үгээр бид нэр зөв ойлгогдох ялах шалгуурыг бас зөвшөөрч болтугай. 깨닫게 하시는 성령님의 은혜에 모든 걸 맡기옵나이다. Танд биднэрт ойлголтыг өгдөг ариун сүнсний хүчинд бид ингээ даатахад туслаасай. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Есүс нэрээр залбингуулаа. 아멘. 아멘. 이제 7장 지난 시간에 이어서 7장인가요? 예, 아직 7장이고요. 네. 22절입니다. 네. Манайхан 7-гийн 22-оос эхэлж байгаа юм шүү дээ. Энэ Соломоны залбирлын талаар эхэлж байгаа юм. 작은 3번이고요. За хэдүүлээ одоо 3 дахь сэдвээр орж ирээ. 작은 8번이고요. 작은 8번. жижиг 8 дугаар асуулт руу орж ийн гэсэн. 기둥머리에 백합화 형상을 둠. За юуны юу лээ? Гидүн багны толгой дээр юг хөшөөх байрлуулсан гэсэн агуулга байна. 성막 앞에 그 성전 문 앞에 두 개의 기둥을 지붕이 없는 두 개의 기둥을 세웠다고 지금까지 들은 겁니다. За хэдүүлээ болохоор нөгөө нэг юун дээр сүмийн үүдэнд нь тийм оройгүй хоёр багныг бий болгосон талаар ингээд гарсан тий. 예, 거기에 대한 계속 설명이 이어지는 건데요. За тэрэн дээр гарч ирсэн тэр хоёр багны талаарх тайлбарууд нь цаашаа үргэлжлээд явж байгаа гэсэн үг. 구절은 22절 한 절입니다. За хэдүүлээ одоо харах юм бол 22 дугаар ишлэлийг харах гэж байна. 22 дугаар ишлэл дээр очив. 7장 22절 한 절 읽어 주십시오. За 22 дугаар бүлэг ишлэлийг уншия. Тэгээд Соломон Израилийн бүх чуулганы өмнө эзний тархины ширээний урд зогсоод 22절이 7-р бүлгийн 22. За багнуудын оройд сараан цэцгэн чимэглэл байлаа. Ийхүү баганд босгох ажлыг дуусгажээ. 네. 네, 아멘. 기둥 머리의 꼭대기에 백합화 그 모양을 만들어서 거기 달았다고 그랬어요. За энэ дээр харах юм бол багнуудын оройд ирэн те сараан цэцгийн энэ чимэглэл те ийм одоо юугүй зүйлийг сараан цэцгийн чимэглэлийг хэлсэн. 기둥 머리는 하나님 앞에 세워진 일꾼이 하나님에 의해서 세워진 일꾼이 어떤 생각을 해야 될지에 대한 가르침이 그 기둥 머리에 담고 있는 의미이고요. За энэ дээр нөгөө багны орой дээр тавьсан гэсэн утгыг орж иж байгаа чинь эзнэр босгогдсон тэр нэгэн хүний бодол нь тийм ямар байх тал дээр бас ингээд нөгөө бэлэгдэл орж ирж байгаа. 거기에 있는 만들어 놓은 모양은 생각을 어떻게 해야 함을 가르치시는 그런 의미이죠. Өөрөөр тэнцээ байж байгаагүй тийм хүний бодол нь ямар байх вэ гэдэг бид нэр эндээс бас нэг илэрхийлж өгч байгаа гэсэн. 백합화의 의미는
깨끗함, 정결함의 의미가 있습니다. Энэ дээр гарч байгаа сараан цэцэг гэдэг агуулга болохоор чинь цэвэрхэн бас ариун гэсэн ийм агуулгууд бас орж ирж байгаа. 그럼 성도의 생각은 항상 깨끗해함을 여기 말씀하는 것인데요. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо тэг эзний хүний бодол нь үргэлжлээд зөв, цэвэр байх талыг ингээд бас сануулж байгаа. 생각이 왜 깨끗해야 하는지 그 이유는 우리가 하나님 말씀을 통해서 확인할 수 있습니다. Тэг бид нэр энэ дээр тэгвэл хүний бодол тэг ялангуяа бодол нь яагаад тийм цэвэр зөв байх хэвээр талаар хэдүүлээ Библиэс болсон гэдэг шалтгаануудыг олж болно. 하나님은 인간의 생각에 대해서 항상 관심을 갖고 계셔요. Бурхан яадаг вэ? Хүний талаарх тэг үргэлж ингээд энэ бодлыг тээж яадаг. 우리 인간끼리 사람끼리는 어떤 생각을 하든지 거기에 크게 관심을 갖지 않고 알 수도 없습니다. Тэг бид нэр харах юм бол хүн яадаг тэр өөрийнхөө тэр одоо амьдралын зам гэдэг дээр тэг хичнээн санаа зовлоо гэд түүнийг цаашдаа яах талаар ирээдүйн замаа мэдэх боломж байхгүй. 근데 예수님께서는 바리새인이나 유대인들이 잘못된 생각을 할 때 그들의 생각을 보시고 그 잘못된 생각을 알려주셨어요. Гэтэ эзэн Иесус харин яасан гэхээр тэр хүнийг мэднэ. Фарисеучуд жишээлх юм бол доторх бодлууд нь буруу байсныг Иесус мэдсэн учраас энийг зэмлэмэг. 빌립보서 4장 8절 말씀 누가 읽어주십시오. За хин нэг нь Филиппой 4-ийн 8-ыг уншчих уу? Филиппой 4:8. Нэ. Эцэстэн ах トゥ нараа юу нь хүндэтгэлтэй, юу нь зөв, юу нь ариун, юу нь сайхан, юу нь сайшаалтайг мөн аливаа сайн үйл байвал магтууштай ямар нэг юм байгаа бол эдгээрийг тунгаацгаа. Амен. 아멘. 모든 일에 항상 하나님 앞에 올바른 생각으로 모든 일을 대해야 된다는 것을 여기 말씀하는 것이고요. Өөрөөр хэлэх юм бол тийм альва зүйлийг хийхдээ бүх зүйл дээр нэг бодох сэтгэлээр хийж дээ бодлуудаа бид зөрчилдөх талаар 하나님께서 기뻐하실 만한 그 생각을 항상 해야 된다는 것을 말씀하는 것이죠. өөрөөр хэлбэл бурхан хараад тийм намайг хараад баярлах үс ийм зүйлсүүдийг ийм бодлуудыг бид нэр хийх ёстой гэж хэлж байгаа. 또 우리의 마음을 언제나 하나님은 살피십니다. Тэгээ бурхан яадаг вэ? Үргэлж бидний энэ одоо бодлуудыг мэдчихэдэг. 동시에 마음을 살피시는 하나님은 우리의 생각을 살피셔요. Тэгээ бас бидний одоо сэтгэлийг одоо ажигладаг бурхан бидний бодлыг ч гэсэн бас тийм нягтлж идэг. 우리가 올바른 생각을 하도록 하나님은 그걸 바꾸시는 노력을 하십니다. Бид нэр ямар нэгэн байдлаар тийм бодож байгаа бодлуудыг мань бурхан яадаг вэ? Зөв болгох тал руу нь биднийг удирдах өгдөг. 로마서 8장 27절 한번 또 누가 읽어 주십시오. За хин нэг нь Ром 8-ын 27 гэж байна. Ром 8:27 гэж үү? Ром 8:27. Ром 8:27 уншчихвээ. Ром 8:27. За. Сүнсний бодол санаа юу болохыг зүрхнүүдийг нягтлагч нь мэддэг. Тиймээс бурхны хүслийн дагуу ариун хүмүүсийн төлөө сүнс зуучлан гуйдаг юм аа. Амен. 하나님은 자기의 생각을 우리에게 알려주시고 우리로 하여금 그 생각을 할 수 있도록 인도하십니다. Бурхан өөрийнхөө бодлыг төлөвлөгөөг биднэрт тэгээд мэдүүлж өгдөг. Тэгээд түүний дагуу бас бид нэр үйлдвэрлэхийн төлөө биднийг бас ингэ удирдах өгдөг гэсэн. 우리가 하나님의 말씀을 또 하나님의 뜻을 생각하려고 할 때 하나님은 우리의 앞길을 이렇게 친히 인도하셔요.
Тэгээ бид нэр Бурхны тэр бодлыг те одоо дагах гэж хичээх үед Бурхан бас биднийг түүнд ингээд зохистойгоор засаж ингээд чиглүүлж өгдөг. 그래서 하나님 앞에 부름받고 하나님께 쓰임받은 일꾼들은 항상 그 생활 가운데 그 생각이 올바른 생각을 하는 사람을 하나님은 부르셨다고 그렇게 이미 설명했습니다. Тэгээ Бурхан юу гэсэн бэ? Өөрөө зүрхнүүдийг нэгтэлдэг гэсэн тийм ээ. Тэгээд бас бид нарыг тэр Бурханы хүслийн дагуу одоо удирдах гээд ингээд бас биднийг чиглүүлдэг гэсэн. 그러면 하나님께서 깨끗하다고 여기시는 그런 올바른 생각이 어떤 생각일까요? Тэгвэл бид нэр энэ дээр харах юм бол Бурхан бид нарыг харахтаа таалах буюу зөв байна гэж харах үз тэр бодол гэвэл биднэрт ямар бодол байж болох вэ? 하나님의 말씀에 담겨 있는 하나님의 뜻만 생각하고 자기의 이전의 개인 생각은 하지 않는 그것이 깨끗한 생각입니다. Өөрөөр хэлбэл тэр одоо зөв гэдэг бодол нь ямар бодол вэ гэхээр хүн өөрийнхөө бодлоор биш те эзэн Бурханы одоо хүсэж байгаа тэр хүслийг анхаарахад хичээлж байгаа тэр одоо хандлагыг хэлж байгаа гэсэн үг. 그다음에 이제 네 번째 큰 제목입니다. За одоо хэдүүлээ дөрөвт том сэдвээр орно. 놋 바다를 만듦. За дөрөвт сэдв болохоор чинь хүрэл тэнгисийг хийснэ гэсэн сэдв. 23절부터 26절까지고요. 23절부터 26절까지. за 23-аас 26-р эшлэл хүртэл байгаа. 여기 또 작은 제목이 나눠지는데요. За энэ одоо дөрөвт сэдв ч гэсэндээ бас дотроо олон хуваагдсан хэсгүүдэд 작은 1번 바다의 규격. за нэгдүгээр жижиг сэдв болохоор чинь одоо нөгөө тэнгисийн хэлбэр гэж хэлдэг юм. 말을 좀 바꿔 말하겠습니다. 그냥 바다 하면 이게 혼돈되니까 놋바다의 규격입니다. 놋바다의 규격. За энэ дээр харах юм бол хүрэл гэж гарч байгаа. Тэгээ хүрэл тэнгис гэж гарч байгаа. Хүрэл тэнгисийн хэлбэр гэж. 23절이고요. За 23 дахь эшлэл байгаа. 23절 한 절만 읽어 주십시오. За 23 дахь эшлэлийг харах юм бол тэр бас тойрог хэлбэртэй сутгамал тэнгис хийсэн бөгөөд амсраасаа амсар хүртэл 10 тохой. Амсраасаа амсар хүртэл 10 тохой. Өндөр нь 5 тохой. Тойрог бүтэн тойрог нь 30 тохой байлаа. 아멘. 아멘. 이 각각의 규격에는 이 숫자 규격이 그 가르치는 그 숫자에는 여기 교훈의 의미가 규격이 갖고 있는 숫자에는 가르침의 의미가 또 담겨 있습니다. За энэ дээр болохоор нөгөө нэг одоо хэмжээсүүд гарч ирж байна тийм ээ. За энэ хэмжээсүүдийг харах юм бол энэ гэсэндээ бас утга учир бас байдаг тийм. 근데 이 물건의 이름이 바다라는 것은 우리가 육지가 아닌 그 물이 많은 그 바다, 그 말과 똑같은 그 말 그대로 바다입니다. За тэгэнгүүт энэ одоо тэр тэнгис гэсэн агуулгын тийм энэ нь болохоор ч нөгөө нэг адилтайгаа гэх юм бол хүний сэтгэл тийм бас ингээ адилтгаж болохоор байгаа. 이 바다의 용도는 씻을 물을 재물이 씻을 물을 거기에 담아놓는 그런 큰 그릇과 같은 거죠. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ болохоор нэг тийм нэг одоо дотроо зүйл ингээ агуулсан том тавг шиг зүйл байгаа шүү дээ тийм ээ. 이 바다의 의미는 항상 성경에 기록되어 있는 바다라는 말의 의미는 이 세상을 가리키는 것이고요. За энд харж байгаа энэ одоо тэнгис гэж байгаа энэ агуулга болохоор чинь энэ дэлхий гэсэн утгаар асууж байна. 여기 물은 더러움을 씻는 하나님의 가르침을 뜻하는 것인데요. За тэгэнгүүт хоёр дахь нь болохоор чинь нэг 더러운 뜻인 가요, 목사님? 일단 좀 혼돈되니까 바다는 이 세상을 가리킨다고 우리가 일단 생각을 하시고요. 네. Тэгэхээр эхлээд харъя. Энэ тэнгис гэж байгаа энэ дэлхийг зааж байгаа гэсэн үг. За тэгээ 그리고요. 우리 모든 죄인들은 바다 가운데서
이끌어냄을 받는 그것이 우리가 죄를 사함받는 일입니다. Тэгээ бид нэр тэр тэнгис дотроос буюу те одоо тэр гмийн далаагаас гэж ярьдаг шүү дээ те хүмүүсээ татаж гаргах ажлыг бид нэр хийх ёстой. 그래서 죄 사함받는다는 것이 세상에서 건져냄을 받는 거라는 말과 똑같이 연결돼서 우리가 생각을 하면 되는 것이고요. Тэгэхээр гмийн уучлалыг аавна гэдэг нь тэр тэ гмийн тэнгисээс нэг татан гаргахын гэсэн утгаас хэлж байгаа. 또 그 세상 사람들에게 하나님이 주시는 말씀의 가르침은 이제 바다라는 의미가 또 많은 양의 물이 있다라는 걸 의미하는 겁니다. Тэгэхээр энэ дээр авах юм бол тэр дүүрэн бэр гэсэн те тэнгис дүүр гэдэг нь аслал их гэсэн агуулга болохоос ирж байгаа. 바다의 그 물의 양, 바다의 그 물의 양은 인간이 측정할 수 없는 그 분량을 알 수 없는 그런 분량이에요. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр те одоо нөгөө хүн дүүрэн бэр гэдэг нь болохоор бас нөгөө талаараа хүн хэмж харахгүй гэдэг хэлж байна. 그럼 무엇이 그토록 우리에게 많이 준비되어 있냐 하면 우리의 죄를 우리의 죄를 깨끗이 씻어주시는 하나님의 말씀의 가르침들이 그토록 많이 준비가 되어 있다는 거죠. За тэгэхээр бид нэр харах юм бол тэр одоо энэ тэнгисийн гэсэн те энэ далайн тэнгис гэсэн агуулгуудаас хэлээ харах юм бол альва зүйлээр те нөгөө нэг тогтоогдсон зүйл гэж байгаа те тэгээ бурхан бидний дуудсан бол тэр тодорхой хэмжээний бэлтгэлүүд нь хийгдээд ингээд дуудчихаг гэсэн утгаас орж ирж байгаа гэсэн. 하나님은 우리에게 먼저 말씀을 주시고 말씀 받은 자에게 성령을 또 보내주십니다. Бурхан эхлээд биднэрт үгийг өгдөг. Тэгээ үгийг авсан хүмүүст нь Бурханаас өгөгдөж байгаа тэр үгийг авсан хүмүүст нь түүний араас нь бас ингээд ариун сүнсийг илгээж өгдөг. 하나님의 그 주시는 말씀의 분량은 그 한계가 정해져 있지 않아요. Тэгээ Бурханы өгж байгаа тэр үгэнд нь те ямар нэг хязгаар гэж байдаггүй. 또 세상에 있는 모든 사람들을 다 구원해 낼 수 있는 그런 말씀의 진리들이 다 준비가 되어 있습니다. Тэгээ тэнд болохоор Бурханы үгэн дотор болохоор тийм бүх хүмүүсийг аврах хэмжээний тийм хүч чигсэн байдаг. 인간의 조직체는 인원 제한이 있고 받을 수 있는 한계가 있어요. Тэг хүний одоо юу гэдэг хүний бодол хүний одоо тэр нэг хүнд болохоор бодол хүнч тэр одоо тэр хэрэгтэй хэмжээ хүнч тэр хязгаар гэж байдаг тогтсон ингээд хязгаартай бэл. 그러나 하나님의 구원의 세계는 하나님이 한계를 정해놓지 않으셨고 모든 사람에게 다 들어올 수 있도록 문을 열어놓으신 거예요. Бурхан харин тийм хязгаар гэж байхгүй. Бурхан харин яадаг гэхээр өөрлөө хандсан бүтсэн бүх хүмүүсийг ирэхийг ингээд ирсэн ч гэсэндээ хүлээж авах бэлэн байдаг боёо хязгаар байдаггүй. 그래서 세상에 있는 모든 사람에게 다 구원의 말씀을 주시지만 그 말씀을 받아들이는 자는 너무 적은 거죠. Тэгээ бурхан өөрийнхөө үгийг авралын тэр мэдээг бүх хүмүүс рүү ингээд одоо шийддэг бүх хүмүүс рүү ингээд өгдөг. Харин тэрийг гол нь хүлээж авч байгаа хүн нь яадаг гэхээр бүгдээрээ байдаггүй. Боёо цөөхөн байдаг. 하나님이 주시는 은혜는 정해진 분량이 한계가 없다는 걸 우리가 분명히 아시기 바랍니다. Бид нэр эндээс дахиад санах хэрэгтэй зүйл гэхээр бурхан тэг хүн рүү хязгааргүй их зүйлүүд өгдөг гэдгийг санах хэрэгтэй. 우리가 이 졸업을 하신 분들도 졸업을 하시고 나서 계속 공부하시는 분들이 계시는데요. Одоо жишээлбэл энэ одоо фотофет харах юм бол төгсчөөд аль төгссөн ч гэсэндээ үргэлжлүүл ингээд бизнес сонсч байгаа хүмүүс байдаг. 그 이유는 졸업을 해놓고 나서 봐도 배울 말씀이 계속 있기 때문에 떠나지 못하시고 계속 말씀을 들으시는 겁니다. Тэгээ яагаад хүмүүс ингээд төгссөн гэрэндээ ирээд ингээд дахиад сураад байдаг гэхээр тэр хүмүүс ч гэсэндээ дахиад сурах хэрэгцээ, дахиад мэдэх хэрэгцээ гэдэг байгаа гэдгийг ингээд харж болно.
그래서 우리가 학교의 졸업은 우리가 하는 것이지만 하나님의 말씀을 받는 것은 이것은 우리가 평생에 이건 중단되면 안 되는 일입니다. Тэгээ хүмүүс сургууль гэдэг нэрээр нь бодох юм бол сураад төгснө гэсэн ойлголт байдаг. Харин эзний үгтэй холбоотой ярих юм бол түүнд ингээ хязгаар гэж байдаггүй. Би дахиад сурах хэрэгтэй юм хязгааргүй байдаг гэсэн. 요한복음 3장 34절 보시면은요. Иохан 3-ын 34-ыг харах юм бол 거기에는 하나님이 말씀 듣는 자에게 성령을 한량 없이 그러니까 제한 없이 주신다고 기록되어 있어요. энэ дээр харах юм бол бурхан нөгөө нэг те өөрийгөө төлөө нь анхаарч байгаа хүнд өөрийнхөө сүнсийг хэмжээлшгүйгээр өгдөгөө гэсэн агуулга. 듣고자 하는 자에게 하나님은 평생에 그 말씀을 한량 없이 말씀을 가르쳐 주시고요. Бурханы үгийг сонсох гэж хичээж байгаа хэн нэгэнд бурхан яадаг вэ? Өөрийнхөө тэр сүнсийг хязгааргүйгээр өгдөг гэсэн. 말씀을 받는 자에게 성령님의 감동과 은혜를 역시 한량 없이 제한 없이 하나님은 주시는 겁니다. Тэгээ эзний тэр сүнсийг ингээд одоо тэг хүсэмжлэгч нэгэнд нь тэг хязгааргүйгээр өгдөг гэсэн. 우리를 구원하시기 위한 예수님의 속죄의 피는 항상 우리에게 준비가 돼 있고 우리를 구원하시기 위해서 주시는 말씀도 항상 많은 양이 준비가 돼 있습니다. Тэг бид нэр удаа нэг тэг биднийг аврах гэдэг ингээд эзнээс өгөгдөж байгаа тэр зүйлсүүд нь үргэлж ингээд хязгааргүйгээр бид нэр лөө чиглэж яадаг. 두 번째는 두 번째 작은 제목입니다. За адилхан хоёр дахь жижиг сэдвэр орё. 4-2. 박 모양을 만들어 붙임. За тэрэн дээр болохоор юу гэхээр хэлбэр гаргаад наасна гэсэн агуулга. 24절 한 절이고요. За 24-р эшлэлээр яж байгаа. 이 지금 설명이 좀 안 된 게 있는데 여기 지금 바다의 그 규격 크기의 규격이 아까 우리가 이제 읽으셨죠? 네. 23절 말씀하죠. 네, 23절 설명이 안 네. 되어 있어요. 예. 거기에 이 둘레가 이제 좀 본문을 보고 얘기할게요. За манайха одоо энэ 23-р эшлэлдэр бол нэм хэмжээсийн талаар гарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө пастор болохоор тэр хэмжээсүүдийг дахиад тайлбарлаад өгье гинэ эхлээд. 둘레가 10규빗을 그러니까 직경이죠, 직경이 10규빗이라고 돼 있고요. За энэ дээр бол юун дээр 23절 말씀하시는 거죠, 목사님? 예, 23절. 예. 여기도 12개 10개로 되어 있는데요. 네, 그러니까 그 가로지르는 직경이 10규빗이라고 돼 있고요. 네. 자, энэ дээр 암сраасаа 암сар хүртэлх тэр одоо хэмжээ нь 10 тохой гэж гарч байгаа тийм. 그리고 이 둘레, 이 둥근 원의 둘레는 30규빗이라고 돼 있고요. 네, за тэр бүтэн тойрог нь харин 30 тохой гэсэн. 그러면 이 두 의미를 합치면 하나님은 전체라는 의미, 모두에게 하나님은 이 속죄의 은혜를 주고자 하시는 그 뜻이 있는 겁니다. Тэгэхээр энэ 10 болон 30 гэсэн энэ тоонуудыг харах юм бол энэ дотор болохоор бурхан төгс бүх зүйлийг бурхан ингээ өгсөн гэсэн юм агуулгаас явж байгаа. 그래서 그들을 위해서 하나님은 그들에게 속죄 받으려는 사람들에게 하나님의 일하심을 나타내므로 속죄를 받게 하신다는 의미가 있는 거죠. За тэгэхээр энэ дээр болохоор энэ тоонууд нь болохоор бурхан өөрийнхөө ажлыг хийхдээ бурханаас нөгөө өршөөл гэх юм уу уучлалыг авч байгаа хүмүүс нь 목사님 그러면은 하나님의 속죄를 받은 사람들은 네. 그럼 그 10하고 30이라는 그 숫자가 이렇게 연관이 돼 있다는 것이죠? 예, 그러니까 모두에게 그 대상은 모든 인간들이고 그 중에 속죄 받으려는 사람에게 하나님은 자기 일하심을 나타내서
속죄를 이루십니다. За өөрөөр хэлэх юм бол энэ ингэсэн тэгэхээр нөгөө нэг бурхан бол төгс тий тэр бүхнийг чаддаг. Харин бүх одоо хүмүүс байгаа боловч тэр дундаасаа бурхан өөрийнхөө хаврамаар байгаа хүмүүс рүүгээ тусгайлан одоо өөрийнхөө мессежийг өгдөг гэдгийг хэлж өгч байна. 그리고 모양이 둥글다라는 것은 반복의 의미가 있는데요. За энэ бас нөгөө тойрог хэлбэртэй буюу ингээд нөгөө тойрсон гэсэн хэлбэр байгаа чинь энэ болохоор чинь ингээд тойроод гэдэг буюу дахин давтагддаг гэсэн утгаас явж байна. 인간이 깨닫지 못할 때 똑같은 일을 겪게 하심으로써 그것을 깨닫게 하시고 Тэг хүн тий магадгүй нөгөө нэг юу яадаг гэхээр эхлээд надад ирж байгаа энэ цаг хугацаанд би ойлгохгүй өнгөрч болно. Тэгвэл бурхан яадаг тарыг дахиж ингээд дахиад надад авчирч өгдөг гэсэн. Маг ойлгохтол ингээд иргэн тойрол ингээд дахин ирүүлдэг. 알아야 하는데 말씀을 깨닫지 못하면 그걸 반복해서 들려주심으로 깨닫게 하신다는 거죠. Тэг би мэдэх хэрэгтэй байгаа даа. Гэхдээ мэдэх хэрэгтэй зүйлээ мэдэхгүй бол дараад нь бурхан яхаа дахиад яг тийм нөхцөл байдлыг дахиж үүсгэж авчирна гэсэн мэдүүлэх тулд. 그래서 그것이 바로 우리 인간들에게 베푸시는 하나님의 자비의 일하심입니다. Энэ нь болохоор манай хүн рүү хандсан бурханы нэгүүлсэл тий ингэж болгож болно. 그리고 다시 이제 지금 24절 혹시 안 읽으셨죠? 네. 24절 한 절만 읽어 주십시오. Одоо хэдүүлээ жиг нөгөө саяныхаа жижиг нөгөө хоёр хэсэг дөрөвөө орж байгаа буюу одоо тэгэхээр 24 дэх ишлэгийг хэлж өгч байна. 아멘. Ингээд амсрынхын доор тэнгисийг бүрэн тойруулж тохой тутамд 10 чимэглэл уралсан бөгөөд 2 игнээ чимэглэлийг шууд сутгаж хийсэн байваа гэсэн. Амен. 이제 읽으시고 예, 아멘. 여기 박이라는 이 식물은 둥근 모양의 그 큰 열매를 맺히는 식물입니다. За одоо энэ дээр болохоор тэр тойруулсан тутамд 10 игнээ уралсан бөгөөд амсрын доор тэнгисийг тойруулсан тутамд 10 чимэглэл яг 그냥 энд болохоор зөв чимэглэл гэж хэлсэн байгаа байхгүй юу? 그래서 이 박은 반드시 이렇게 쪼개서 그 내용물을 꺼내고 또 겉에 있는 껍데기를 쓰는 그런 그 열매입니다. Энэ дээр болохоор чимэглэл гэж байгаа шиг энэ болохоор бас нэгэн хэмжээний тийм нэг үр жимсийн талаар ярьж байгаа. Нэг үр жимсийг ингээ хийсэн талаар ярьж байгаа. 그래서 이 박이 갖고 있는 의미, 박이라는 말이 그 가르치는 의미는 말의 뜻 자체가 열린다라는 뜻이 있습니다. 열린다. Энэ дээр чимэглэл гэж Монгол Библиэр орчуулсан байгаа. Энэ агуулга болохоор чинь нээгдэх гэсэн утга байдаг гэнэ. 이 박 нээгдэх гэсэн утгаас байдаг. 이 박의 의미는 이미 설명을 한 그런 단어입니다. 이 чимэглэл гэдэг талаар хэлбэл урд нь бас ингэ тайлбарлажсэн гэж байна. 하나님께서 열어주신다는 것은 어떤 걸 열어주신다는 건가요? Бурхан нээж өгөх талаар гэдэг. Тэгээ нээлттэй ил тодож ирсэн. Тэгвэл бурхан нээдэг гэж талаар уртаг орж ирж байгаа гэх юм бол бурхан тэгвэл юуг нээж өгдөг юм бэ? 우리의 눈과 우리의 귀를 열어주신다는 건데요. бидний нүд болон бидний чихийг нээж өгдөг. 우리 육신의 눈은 떠 있지만 영의 눈은 감겨 있는 사람이 많아요. Бидний тэр махбодын нүд тэр нээлттэй байдаг боловч тэр чинхнийх нь нүд ухаарлын нүдийн талаар боловч тэр нь арай нэгдэг хүмүүс олон байдаг. 육신의 귀는 잘 듣고 있지만 영의 귀는 닫혀 있는 그런 경우가 많아요. Тийм махбодын чихэн нээлттэй зүгээр сонсдог юм шиг боловч тийм бодит байдал дээр одоо тэр нөгөө сүнсний чихэн нээлттэй хүмүүс зөндөө байдаг. 그러면 하나님은 누구의 귀를 열어주시고 누구의 그 눈을 열어주실까요? Тэгвэл батны хэдлэг бодож үзвэл бурхан тэгвэл хэний нүдийг нээж хэний чихийг нээдэг гэж бодож байна. 자기가 닫혀 있다라는 것을 인정을 하고 열려지기를 바라는 자에게 하나님은 그것을 열어주십니다. Тэгэхээр бүх нээх зүйлүүдийг бурхан өөрөө хийж өгдөг гэсэн үг. 열려지기를 바란다는 것은 자기 마음이 하나님께로 마음이 열려져 있는 상태를 말하는 거예요. Энэ дээр одоо жишээлх юм бол нээлттэй гэдэг зүйл дээр ярих юм бол бурхан өөрөө ингээ тий би бурханы өмнө сэтгэлээ нээх үед тий бурхан зөвлөлд нададаас нээж өгдөг гэсэн үг байна.
사도행전 16장 14절에 보면은요. За Үйлс номны 16-гийн 14-ийг харах юм бол 바울이 빌립보에서 전도할 때 루디아라고 하는 그 한 여자를 만났어요. за тэр Паул болохоор Филиппоид ингээд үг дамжуулж аваад Лүдия гэдэг нэг юм хүнтэй таарлцсан. 근데 그 여자의 그 마음을 하나님이 열어주셨다 그랬어요. Тэгээ тэн дээр харах юм бол бурхан тэр эмэгтэй зүрхийг нээж өгсөн талаар гардаг. 그러니까 바울의 전하는 말씀의 뜻이 어떤 뜻인지를 이 여자는 그걸 깨달아 알게 된 겁니다. Тэгээ бурхан тэр эмэгтэй зүрхийг нээж өгснөөрөө Паулын дамжуулж байгаа тэр мессеж те ямар утгатай гэдгийг ойлгуулсан гэсэн үг. 그러면 왜 이 루디아라는 여자에게 열어주시는 것을 하나님이 허락하셨을까요? За тэгвэл эндээс хэлээ мэдэж болно. Бурхан тэгвэл яагаад Лүдияд нэг нээж өгсөн юм болов? 그것은 그 사도행전 16장에 그 루디아가 하나님을 공경하는 여자라고 그랬어요. За тэр дээр харах юм бол тэр Лүдия гэдэг эмэгтэйг өгсөлөө бурханы сэтгэлийг ингээ хүлээж авсан эмэгтэй шилсэн байна. 하나님을 공경한다라는 것은 가장 정확한 공경은 하나님의 뜻이 무엇인지를 알고자 하는 것이 공경이고요. Өөрөөр хэлбэл бурханы сэтгэлийг мэдсэн гэдэг нь энэ хүслийг юу юм бол гэж анхаарч мэдэх гэж хичээсэн гэсэн үг товч. 뜻을 알고 난 이후에는 그 뜻을 버리지 않고 끝까지 따르고자 하는 것이 하나님께 대한 공경입니다. Өөрөөр хэлбэл бас тэр бурханы хүслийг мэдэх гэж хичээж байгаа бурханы хүслийг мэдчихээ түнд даах гэж хичээж байгаа энэ байдлыг үүсгэх чинь эзний хүндлэгч те бурхан мөргөгч бурханыг хүслийг хайх гэж хэлж. 그래서 이 여자가 자기 마음 안에서 빗장을 열고 문을 여니까 하나님께서도 그 문 밖에서 문을 열어주신 겁니다. Тэгээ энэ эмэгтэй өөрөө эхлээд өөрийнхөө зүрхтэл нээгээд эзнэр би хандъя гэж хичээсэн болохоор бурхан бас яасан бэ тэр эмэгтэй тусалж өгсөн байна. 우리 인간이 마음 문을 자기가 열지 않으면 하나님께서 억지로 우리의 마음을 열지 않으십니다. Хүн өөрийнхөө зүрхтэл эхлээд би ингээд эзний өмнө дэлгээд нээхэд ингээд нээлттэй хандах үед бурхан над руу орж ажилдаг гэсэн үг. Тэрнээс биш бурхан үгүй би түүсвчтэй гэдэг ч юм уу те өөрөө хүчээр хүмүүсүүд рүү ингээд ордоггүй. 예수님이 문 밖에 서서 이렇게 문을 열어달라고 이게 놓고 두드리는 그런 그 그림, 그런 그 예수님께 관한 그림을 혹시 보신 적이 있으십니까? Та нар ингээд нүг тийм зураг харж ирсэн үү? Эзэн Есүсийг гадаа зогсож ингээд хаалга тогшоо зураг. 보신 일이 있으신 것 같은데 거기 그림을 보면 예수님이 놓고만 두드리기만 하고 계셨지 문을 열 수 있는 그런 문 손잡이나 그런 것이 바깥에는 없는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол тэн дээр харах юм бол тэр зургийг ингээд харах юм бол эзэн гадна л зогсоод ингээд тогшож байгаа. Харин тэр хаалга гаднаас нь онгойлгох юм одоо бариул байхгүй харагдаж. Өөрөөр дотроос нь онгойлгох хэрэгтэй. 안에서 열 때 그때 예수님도 그것을 열고 들어오시는 거죠. Харин би тэр хаалгаа дотроос онгойлгож өгөхгүй эзэн явах юм. Тэр хаалгаар орж ирнэ гэсэн үг. 그래서 우리는 항상 하나님을 향해서 우리 눈이 열리기를, 우리 귀를 열리기를 우리가 간절히 기도하셔야 됩니다. Бид нэр яах вэ? Яг энэ мэтчлэнтэй би өөрөө жоохон ухаантай байж эзний өмнө би өөрийгөө нээдэг байгаас гэдэг бас ингэ залбирах хэрэгтэй өөрхөдлөө. 말씀을 들을 때 귀가 열린 자만이 그 말씀의 참 뜻을 깨닫게 됩니다. Эзний үгийг сонсох үед яадаг вэ? Чүхэн тэр нүн чихэн нээлттэй нэг нь л сонсч чадна. 성경을 읽을 때 눈이 열린 자만이 성경의 그 본뜻을 참 뜻을 알 수가 있는 거예요. Библийг уншихад ч гэсэндээ те эзний өмнө миний зүрх сэтгэл нээлттэй хүн л Библийг уншаад ойлгоно гэсэн. 이와 같은 열어주심을 구하지 않고 자기의 노력으로 말씀을 듣고 보고자 한다면 그 사람은 말씀 깨닫지 못합니다. Тэр харин яадаг гэхээр харин эзний үгийг нөгөө нэг те эзний үгний өмнө хаалттай байх юм бол
Тэгээ надад хичнээн гоё өгдөөд хичнээн одоо тийм миний гаргалгааны гаргахаар өгсөн ч гэсэн бид тэрийг хүлээж авах боломжгүй гэсэн. 시편 119편 18절 어느 분이 읽어주십시오. За дуулал 119-ийн 18 хэнийг уншиж өгөөрэй. 시편 118 그죠? 119편 18절. дуулал 119 18. 예, 18. Таны хуулийн гайхамшигт зүйлсийг надад харуулахаар нүдийг минь нээгээч. 아멘. 아멘. 그리고 또 한 구절은 우리 통역하시는 사모님이 좀 읽어주십시오. 욥기 36장 10절입니다. За би дахиад эндээс Йов 36-гийн 10-ыг уншиж өгье. За 욥기 36장 10절 말씀. тэдний чихийг сургамжаар нээж тэднийг хилэнц нүглээс эргэхийг тушаадгаа гэсэн. 아멘. 아멘. 유대인들이 자기들은 소경이 아니라고 했지만 예수님은 소경이라고 말씀하셨어요. Энэ юудэчүүд өөрсдөө бид нар бол сохор биш гэсэн тийм харин Иесус хэлээ та нар бол сохор гэж хэлсэн бэ тийм. 그래서 본다고 하는 사람은 자기 죄가 고쳐지지 않는 사람이라고 하셨고요. За тэгэнгүүт би өөрийгөө харж байгаа гэж үзэж байгаа хүн бол тэр хүн өөрөө хараагүй байна гэж хэлсэн тийм. 자기가 소경임을 인정한 사람은 눈이 떠지게 하신다는 말씀하셨습니다. харин би өөрийгөө хараагүй би харж чадахгүй байгаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх юм бол тэр хүн харах магадлалтай гэж хэлсэн тийм. 눈이 떠지는 것은 마음이 밝아지는 것이고 심령의 병이 고쳐지는 것을 의미합니다. тэгэнгүүт энэ дээр харах юм бол тийм би одоо өөрийгөө хүлээн зөвшөөрснөөрөө тусламж аавна. Тусламж аавна гэдэг чинь юу вэ гэхээр би сүнслийн тусламжийг авах гэсэн үг. 또 여기 바다에 이것이 적혀 있다는 것은 우리의 눈이 우리의 눈이 열리고 귀가 열릴 때 우리의 죄는 그것으로 말미암아 깨끗하게 씻김 받는다는 의미가 있는 것이죠. Эндээс бид нар харах юм бол тий одоо энэ дээр бол тэнгистэй холбоотой яригдж байгаа тийм ээ. Тэнгистэй. Тэгэхээр тэнгистэй холбоотой тайлбарлаж байгаа чинь бидний одоо тэр байгаа байдал тийм угаагдах хэрэгтэй гэдгийг бас хэлж өгч. 그럼 마음의 깨끗함과 또 눈이 열리는 것은 어떤 관계가 있을까요? Тэгвэл энэ сүнсний цэвэр одоо сүнсний цэвэр байдал болон лүд нээх гэдэг хоёр хүн хоорондоо ямар ялгаатай гэж бодож байна? 그 두 가지의 말은 동일한 같은 의미가 이렇게 있는 겁니다. энэ дээр харах юм бол энэ хоёр одоо агуулга хоёулаа яг ижилхэн нэг тийм одоо илэрхийллийг харуулж байгаа. 마태복음 5장 8절 누가 읽어주십시오. За хэн нэг нь Матай 5-ын 8-ыг уншиж өгч. Матай 5-ын 8-ыг унш. Матай 5:8. Тэ. Зүрхэндээ цэвэр ариун байгсад ерөөлтэй тэд бурхныг харах болно. 아멘. 아멘. 그다음 이제 세 번째 작은 제목입니다. За тэгэхдээ 3 дахь жижиг сэдв рүү оръё. 바다를 바치고 있는 소. За 3 дахь жижиг сэдв болохоор чинь за тэр тэнгисийг наалж байгаа үхэр гэсэн агуулга. 25절 한 절이고요. Энэ 25 дугаар ишлэл дээр гэж байгаа. 25절 읽기 전에 24절 좀 추가로 설명할 게 있습니다. За энийг 25 дугаар ишлэгийг уншихаас өмнө 24 дээрх агуулга дээр бас нэмэлт нэг хэсэг нэг юм хэлж өгье. 지금 이 바다의 모양에 박의 모양을 만들어 놓은 것은 또 둘 간의 연관성을 우리가 생각하셔야 되는 건데요. 바다의 모양에다가 박의 모양을 한 걸 영광스럽게 생각해야 된다고요? 연관, 그러니까 두 개의 관계를 생각해야 되는 건데요.
Одоо энэ дээр хэдлээ 24 зэрэг гэсэн чинь тэнгис байгаа. Тэгээ тэнгисийг ингээ бас чимэглэсэн гэж байгаа тийм ээ. Энэ тэнгис болон чимэглэл хоёрын хоорондын одоо уялдаа. Тэгээ энийг бас бид бодож үзэх хэрэгтэй. 간단히 말씀하면 자기의 어두움과 자기의 무지를 인정하는 자를 하나님이 그 죄를 고치신다는 의미가 있다는 걸 우리가 정확히 정리하셔야 됩니다. За хэдүүлээ эндээс мэдэх нь юу гэхээр чинь хүн өөрийнхөө одоо үнэн байдлыг тий өөрийнхөө сул дорой байдлыг хүлээн зөвшөөрөх үед тий тэр нь одоо найдварыг өгдөг гэсэн өөрчлөгдөх шинжлэх найдвар болдго юм аа гэж хэлж байна. 그다음에 이제 25절 지금 우리가 제가 말한 25절 한번 읽어 주십시오. За одоо идлээ цааш нэвээ 25 дахь эшлэгийг уншия. Энд дээр за тэнгисийг 12 үхвэрээр байрлуулсан байваа. Тэдгээрийн 3 нь өмнө зүг, нөгөө 3 нь зүүн зүг харсан байжээ. Тэнгис тэдний дээр тогтож бүх үхэр хондлогоо дотогш чиглүүлжээ. Амен. 아멘. 바다를 간단히 말씀하면 세상의 모든 사람의 죄를 정결케 하시는 하나님의 그 일하심을 우리가 이제 그 생각한다고 이제 하고요. 그리고 일하심이라고 이렇게 생각을 하고. За энэ одоо энэ тэнгис гэж тэнгисийг ингээд налсан талаар ярьж байна тийм. Эндээс бид нэр өгөхөөр эзэн бурхны одоо үйлчлэл гэх юм уу? Энийг бас харж болно. 여기에 소가 나오는 것은 소가 그 바다를 밑에서 이렇게 받치고 밑에서 이렇게 받치고 있는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр одоо тулах буюу тий тэр ингээд тэр тэнгисийг тулж байгаа гэсэн тий. 소라는 짐승은 우리 인간들 가운데서 하나님의 뜻에 의해서 그 뜻대로 움직여지는 그 일꾼을 서로 하나님께서 비유하십니다. Нөгөө нэг одоо энэ дээр хүн өөрөө тий одоо тэр өөрийнхөө үйлсэлөө хүмүүсийг бас босоодод байхж болно. 하나님은 인간의 죄로 속죄하는 일을 누구를 통해서 이루어 가시냐면 소와 같이 주인의 뜻에 따라서 움직여지는 일꾼을 사용하셔서 속죄일을 이루신다는 거예요. Өөрөөр хэлбэл за энэ дэр үхэр гэж харж байгаа тийм ээ. Бурхан үхэр методоо тэг үнэн чи ийм хүмүүсээр дамжуулаад өөрийнхөө авралын ажлуудыг хийдэг гэдэг талаас мэдж болно. 소의 특징에 대해서는 우리가 제가 설명하지 않아도 다 알고 계실 겁니다. Үхэр гэдэг амьтны одоо тухай тэг тэр онцлогын талаар пастор тусгайлан одоо тайлбарлаж өгөөгүйсэн ч гэсэндээ та нар бас мэдэх бах тийм ээ. 주인의 뜻에 따라 움직여지고 주인이 해야 할 모든 일을 소가 다 감당하는 거예요. Үхэр яадаг гэсэн чинь эцний функцийн дагуу хөдөлтөө эцний одоо заавар түүнийг чиглүүлэх юм бол үхрийг түүний дагуу бүгдийг хийдэг. 요즘 같으면 기계가 발달해서 농사를 기계로 이렇게 하는 데가 많지만 옛날 같으면 짐을 실어 나르거나 물건을 옮기는 일이나 이걸 기계가 하기 전에는 모든 일들을 다 소가 했습니다. Одоо яг нэг цаг үе өөр болоод тий альва зүйл төр ямар нэг техник тоног төхөөрөмжөд ороод ирдэг болсон болчих. Дээр үед л яадаг гэсэн л чинь одоо хийх зүйлүүдийг хүчний зүйлүүд ялангуяа тийм ээ ажил хийхдээ хүрхэд нугалдаг гэсэн. 소가 갖고 있는 힘은 하나님이 주신 힘이에요. Тэгээ өөрөөр хэлбэл үхрэнд ингэ байдаг тэр хүч чадал гэдэг зүйл нь юу вэ? Бурханаас ингэ өгдөг юм зүйл гэсэн. 우리 인간이 하나님의 뜻대로 움직이고자 한다면 하나님의 힘이 그 일을 감당케 하신다는 의미가 있습니다. Өөрөөр хэлбэл тий хүн одоо тэр нэг хийх гэдэг хүчийг үед бурхан яадаг вэ? Тэр хүчийг бас өгдөг гэж хэлж байна. 그래서 소를 번제물로 소를 제물로 드린다는 것은 자기가 소와 같이 주님의 뜻대로 온전히 쓰임 받겠다는 그 헌신의 의미로 소를 드리는 겁니다. За магадгүй энэ чинь үхэр гэдэг хэлсэнчлэн тий бурхан яг ингээд над би эзний ажлыг хийя гэх юм бол эзэн намайг яадаг вэ? Яг тэр үхэрний адилаар ингээд тий хэрэглэж өгдөг гэдгээс мэдж байна. 그러면 하나님의 뜻대로 움직여지는 사람에게
하나님은 어떤 일을 맡기실까요? Тэгвэл Бурхны хүслийн дагуу хөдлөх гээд итгэж байгаа хүмүүст Бурханд ямар үүргүүдийг харуулдаг вэ? 가장 중요한 죄를 씻는 일을 그 사람을 통해서 이루실 것이고요. За хамгийн чухал нь болохоор чинь гмийг одоо угаах, цэвэрлэхтэй ийм ажил хаадаг. 그럼 죄를 씻기 위해서 하나님은 또 어떤 일을 하십니까? Тэгвэл Бурхан одоо миний гмийг угаахын тулд ямар одоо зүйлийг хийдэг гэж бодож байна? 사람들에게 말씀을 들려주시고 말씀 가르치는 일로 죄를 정결케 하는 일을 하시겠죠. За нэгдүгээр нь болохоор чинь Бурхан хүмүүс нүхийг ингээд дамжуулдаг хүмүүс. Тэгээд тэр үгээр дамжуулаад тийм шинжилгээг ингээд хийлээдэг. 그러니까 하나님의 종들 가운데서 말씀을 전달하는 일이 하나님께서 가장 기쁘게 보시는 그런 일을 하는 종이 될 수 있는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Бурхан өөрийнхөө хүслийн дагуу хийж байгаа хүнийг харахтаа тийм хамгийн одоо нөгөө тийм үнэнч гэх юм уу хамгийн тийм нэг цаашаа хардаг тийм ингээ ажилт нь ингээд болохын төлөө хичээхэн чухал байдаг. 누가복음 12장 42절에서 44절 적어 놓으시고 읽어 주시기 Лук 바랍니다. номын 12-ийн 42-оос 44-ийг харах юм бол 읽어가 보세요. 예, 좀 읽어 주십시오. 예. За энэ дээр ингэж байна. Лук 12-ын 42-оос 44 дээр эзэн хэлсэн нь зарц нарынхаа хоол ундыг цагт нь өгүүлэхээр эзэн нь гэрийнхээ дээгүүр тавьсан итгэмжит ухаалаг нэр хэмбэ. Тийхүү үйлдэж байхад эзэн нь ирээд харвал тэр зарц өрөөлтэй. Үнэнээр би танарт хэлье. Эзэн хамаг хөрөнгөө түнд даатгана. 아멘. 아멘. 여기 종에게 주인은 많은 것을 이렇게 위임하고 맡겼습니다. 잘 못 들으셨습니까? 무슨 욕심에 тэр итгэмжит боолд өөрийнхөө бүх зүйлийг даатгах гэсэн тийм. 그 종이 주인이 맡긴 이 많은 말씀들을 가지고 자기 혼자만 누리는 것이 아니라 많은 그 주인이 돌봐야 할 그 주인의 가족들에게, 주인의 자녀될 자들에게 그걸 성실히 나눠줬다는 거예요. За өөрөөр хэлэх юм бол тийм бурхан тэр одоо энэ агуулга дээр орж эзэн тийм эзэн өөрийнхөө тодорхой хэмжээний хариуцлаж өгнө. Тэр итгэмжтэй байх юм бол бурхан бүгдийн бус зүйлүүдийг ч гэсэн бүгдийг хариуцлаж өгнө гэж хэлсэн. 그래서 말씀을 나눠주는 일이 하나님 보실 때 가장 귀한 일이기 때문에 그 일을 잘 감당하는 사람은 하나님 앞에 반드시 상급과 복을 받는다는 겁니다. Өөрөөр хэлбэл бурхан тийм өөрийнхөө тэр одоо зүйлүүдийг хариуцлаж өгөхдөө тийм тухайн хүний итгэмжийг харж байгаа хариуцлаж өгдөг гэж. 하나님을 위해서 일하는 여러 가지 일들 가운데서 말씀을 전해주는 일이 하나님께서 가장 귀히 여기시고 가장 기뻐하시는 일입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол бурхан хайрлах гэдэг бол хамгийн тийм нандин юу байгаа. 그래서 주인의 뜻대로 움직이지는 종은 주인의 마음에 큰 기쁨을 주는 종이 되는 거예요. Тэр бид нар харах юм бол тийм бурханы тэр одоо юу тийм бурханд хэрэглэгдэж байгаа тэр хүмүүс тийм ялангуяа эзний ажилчид эзэнд ингээд үйлдэгдэхтэй эзэнд юу юм та тийм. 그래서 잠언 25장 13절 보면은요. За тэгэхээр сургаалт төгс 25:13-ыг харах юм бол 25장 13절 충성된 일꾼은 그를 보낸 주인에게 마치 시원한 그 얼음 냉수와 같은 그런 기쁨을 준다는 겁니다. За энэ дээр юу гэвэл итгэмжит элчин илгээгсдэдээ ургацын үеэр ургацын үеэр хурын сэрүү таталт мэт. Учир нь тэрээр эзнийхээ сэтгэлийг сэргэнэ гэсэн. 아멘. 하나님께서 기뻐하시는 일을 감당한다면 그 일꾼 그 본인도 하나님의 그 큰 기쁨에 같이 참여하는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол эзний өмнө итгэмжтэй байснараа
яадаг вэ? Эзнийхээ баяр дууртай ингээ хамт ордог гэсэн тийм. 하나님의 뜻대로 일을 하면은 자기가 행복하고 자기의 길이 형통한 거예요. За тэгэнгүүт бурхан дээр тийм бурханы ажилд би хамтрагчаар оролцоно гэдэг чинь тийм өөрийнхөө тэр юг эзний ажил дээр хамт үйлчлэх эзний бурханы ажилд хамт оролцоно гэдэг чинь өөртөө ч гэсэндээ бас тусалж байгаа хэрэг гэсэн. 그러나 하나님의 뜻대로 일하지 않으면 힘들게 고생을 하면서 결과가 나타나지 않고 마음의 기쁨과 만족을 얻지 못합니다. За тэгэхээр тэрэн дээр харах юм бол харин хүн яадаг даалгасан үүрэгтэй итгэмжтэй биш байвал яах вэ? Түүнийгээ дагаад сэтгэлчсэндээ бас гэдэг тайван бас гэдэг. 그리고 충성이라는 의미는 열심이나 수고라는 의미보다도 하나님의 뜻을 그대로 따르는 것이 참된 의미의 충성입니다. За тэгэнгүүт яаж гэхээр чинь тэгэхээр бид нэр хариуцж авсан надад өгсөн тэр үүрэг гэдэг дээр бид нэр одоо үнэн чиг чиглэлд зориулна гэдэг хамгийн чухал байгаа. 그러나 많은 주의 종들이 많은 목회자 일꾼들이 자기가 수고하고 고생한 것을 가지고 인정받기를 원하지만 뜻에 맞지 않는다면 그 모든 수고가 다 헛된 아무 하나님 앞에 인정받지 못하는 거예요. Тэгэхээр нэг бид нар яг тэр зүйл дээр дуулууртай байх гэдэг зүйл дээр хэцүү итгэмжтэй байх гэдэг агуулгууд нь болохоор чинь тийм хүн болгонд хамааралтай гэсэн үг. 특별히 어떤 일을 자기 힘으로 감당한다는 의미보다는 하나님이 메어주신 멍에를 가만히 메고 있는 것이 잘 그 일을 감당하는 방법이죠. Тэгэхээр бид нэр тэндээс харах юм бол өөрөө одоо надад өгөгдсөн хүн болгонд өгөгдсөн өөр гэсэн юм оддгууд байгаа тийм. Тэр болгон дээр нь бид нэр итгэмжтэй байх хэрэгтэй гэсэн. 이 손은 자기가 어떤 일을 하는 것이 아니라 자기 뒤에 이렇게 올려져 있는 그 바다를 그냥 자기가 받치고 서 있기만 하면 되는 거예요. Энэ одоо агуулга дээр харах юм бол үхрний үүрэг юу гэсэн бэ? Тэр өөрөө бүхнийг хариуцаал хийгээл ингэх биш. Тэр нь тогтоогдсон одоо үүрэг байгаа. Тэр нь болохоор тэр тэнгисийг нуран дээрээ тийм ингэ ердөө энэ л үүрэг байгаа. 그래서 세워진 그 자리에 서 있기만 하는 것으로도 하나님은 충성으로 여기십니다. За тэгэнгүүт тэн дээр яах чинь эзний тогтоогдсон нэг байр суурь байгаа нэг хэмжээ хэлбэр одоо тэн дээр зөвхөн зогсоход болсон бидний үед. 앞에서 말한 두 기둥도 그 자리에 서 있는 기둥이죠. Энэ одоо хэлж байгаа энэ нөгөө нэг тэр ярьж байгаа тэр баг нь гэсэн агуулга тий тэр баг нь болохоор чинь юусэн бэлээ өмнө ярьжсэн тэр агуулга баг нь тий. 그리고 제사적인 언약궤를 메고 가는 것도 하나님이 메어주신 그대로 자기가 메고 서거나 가는 그 일을 하는 겁니다. Тэгэхээр энэ дээр харах юм бол одоо гарч байгаа энэ агуулга болох нь өөр ингэсэн утга учиртай өөр ингэсэн үүрэгтэй байгаа даа тийм. 서 있기만 하면 하나님의 놀라운 일들이 그에게 나타나는 겁니다. тэрний нэг нь юу гэдэг нь чинь одоо нөгөө нэг юу жишээлх юм бол үхэр гэхэд чи тэжээс зогсож явах хэрэгтэй тийм гэх мэтчлэн. 잠깐 10분 쉬었다 하겠습니다. За тэр 10 минут амраад оръё. 그 바다를 받치고 있는 소의 숫자가 12입니다. За тэгэнгүүт одоо энэ дээр харах юм бол тэр одоо юг тэнгисийг тийм ээ тэнгисийг тулж байгаа тэр үхрний тоо гэсэн чинь нийтдээ 12 үхэр гэсэн. 12마리의 소가 네 방향을 가리켜서 향하고 있어요. За тэр 12 үхэр яасан бэ? Үхэр дөрвөн зүг рүү ингээ дөрвөн зүг рүү тий дөрвөн зүг рүү чиглэжсэн гэсэн. чиглэлд нь дөрвөн зүгтэйсэн. 그래서 12라는 숫자의 의미는 구원받은 자의 숫자이고요. Энэ дээр харах юм бол 12 гэсэн тоо гарч байна тийм ээ. Энэ болохоор чи нэгдүгээрт нь болохоор тэр аврал авах гэсэн гэдгийг тоотой дүүцдэг. Утга нь
내 방향으로 세씩 향했다는 것은 하나님의 일하심이 이 땅의 모든 곳에 나타난다는 의미가 있습니다. За тэгэнгүүт дөрвөн зүг рүү харж байгаа гэдэг нь болохоор чинь Бурхны авралын үүс тийм ээ таалбарлуу дөрвөн зүг манай монголоор 408 зохис гэдэг шиг тийм ээ таалбарлуу Бурхны авралын үүс ингээд чиглэгдсэн. Тэгээ Бурхны аврал чиглэгдсэн гэдгийг харуулж байгаа. 또 하나님이 맡기신 그 일을 감당하는 것은 바로 타인, 다른 사람을 위한 섬김이 되는 거예요. Тэгээ бас энэ дээр харах юм бол тийм Бурхны ажилд ингээд хэрэглэгдэж байгаа тэр үйлчлүүд нь эцсийн дүндээ хэний төлөө гэдэг лээрээ бусдын төлөө. Тэгээ бусдын төлөө бид хэрэглэгддэг гэдгээс илэрч. 우리가 다른 성도를 위해서 할 수 있는 봉사가 여러 가지가 많은 종류의 일이 있겠죠. Бид нар магадгүй бусад ах дүүс ч юм уу те бусад итгэгч нарын төлөө хэрэглэгдэх ийм талбарууд олон байгаа бах. 그 중에 가장 가치 있고 중요한 일은 바로 다른 사람의 더러움, 죄를 씻김받게 하는 일이 가장 중요한 섬김입니다. Тэр дундаас биднэрт магадгүй илүү утга учиртай илүү тэр хүн тус болох хуйцаар тус болох хуйц тийм үйлчлэл тийм хэрэглэгдэн гэх юм бол тэр юу яаж болох вэ гэхээр бусдын бусдын гмийг цагаар болох гмийг угаахт нь туслах чиглүүлэх энэ үүс байх. 요한복음 13장에 예수님께서 물을 떠다 놓고 제자들의 발을 씻어준 그 일이 있어요. Иохан номын 13 дахь бүлгийг харах юм бол эзэн Есүс эсэглэж чинь ус аваад шавнырийнхаа хөлийг угааж гэсэн тийм хэсэг гарч байгаа. 내가 선생이지만 내가 너희를 섬겼으니 너희도 역시 서로 섬기는 것이 마땅하다, 옳다 그렇게 말씀했는데요. Эзэн үсгэлээрээ би багш хэрнээ та нарын ингээ хөлийг угааж байгаа бол та нар ч гэсэн тех тусман яагаар гэсэн бэ? Бусдынхаа хөлийг угаах, бусдаа туслах ийм ажлыг хийгээрэй гэж хэлсэн. 깨끗하게 씻겨준 것을 섬김이라고 말을 한다면 타인의 더러운 죄를 씻김받게 하는 일이 가장 중요한 섬김이라는 것을 우리가 알 수 있죠. Тэгэхдээ харах юм бол бусад тэр бохир зүйлсүүдийг угаах нь бусдын төлөө хийж байгаа асар том үйлчлэл гэж үзэх юм бол бусдын гмийн асуудал дээр оролцож ирж байгаа. Тэгээ бусдын гмийн асуудал дээр шийдэхэд тусалж байгаа энэ үйлчлэл бол ямар том үйлчлэл гэдэг талаас харж олно. 그래서 지금 우리가 25절 보시면 섬기는 방법이 이제 하나가 나온 건데요. За одоо хэдл энэ дээр харах юм бол 25 дахь ишлэл дээр харахаар бас нэг үйлчлэлийн нэгэн арга хэлбэр болсон. 하나님이 맡기신 일을 감당하며 서 있고 견디는 것이 섬기는 방법입니다. За өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ дээр харах юм бол Бурхны тэр тогтоосон юу гэж байна тийм ээ тэг хэм хэмжээ гэж байгаа. Тэр болгон дээр нь магадгүй Бурхан намайг зогсгосон зэрэг газар нь би зогсох нь эзний ажил хэрэглэгдэж байгаа. Тэр чухал зүйл гэдгийг бас хэдлийн эндээс харж болохоор юм. 이제 다음 네 번째 작은 제목이요. За 이제 дараагийн агуулгаар оръё. Дөрөвт жижиг сэдвээр орж байгаа. 그 두께, 바다의 두께와 새긴 모양과 물을 담는 양입니다. За энэ дээр харах юм бол юу гэж байгаа вэ? Тэнгисийн юуны талаар зузаан бас хээ тэр амсар аягны хэмжээ гэх мэт агуулгуудад орж гэж байгаа. 26절 한 절이고요. За 26 дугаар ишлэл байгаа. 26절 읽어 주십시오. За 26 дугаар ишлэлийг би уншия багш нэг. За 26 дугаар ишлэл дээр тэнгисийн зузаан нь алганы эн шиг бөгөөд амсар нь аягны амсар мэт хэлбэртэй. Буюу сараан цэцгийн дэлбээ адил болоо. Ахаан чинь 2000 бат байваа гэсэн. 아멘. 아멘. 여기 먼저 두께라는 말이 나오는데요. За
энэ дээр болохоор чинь зузаан гэж орсон тий. 두께라는 말의 뜻은 누군가 다른 사람을 위해서 다른 사람을 위하는 목적으로 일을 한다라는 의미가 이 두께라는 말 가운데 담겨 있는 뜻입니다. За тэгэхээр тэн дээр болохоор яг энэ дээр нэг юуны багт зузаан гэж орж байгаа тийм ээ. Зузаан гэдэг нь болохоор чинь тэр юуны юу лээ тэнгисийн тэр тэнгис тэр усны хэмжээ шиг тэр хэмжээг хэлж байгаа гэсэн үг. 자기 위한 목적으로 어떤 하는 일들은 다른 사람을 위한 것처럼 보이지만 그건 사실 섬기는 일은 될 수 없는 겁니다. Хүн аливаа нэг зүйлийг хийхдээ гол зорилгоо хэрвээ өөрийнхөө зорилго дээр тааруулж хийх юм бол тэр хүний үр дүн нь яг одоо хийж байгаа зүйлс нь зүгээр юм шиг боловч үр дүн нь одоо сайн гардаггүй. 물건을 파는 사람이 고객에게, 손님에게 친절하게 대하는 것은 어떤 자기의 수익을 위한, 자기가 이익을 얻기 위한 그런 목적이 거의 대부분이죠. Хүн яадаг гэхээр одоо нөгөө нэг ямар нэгэн үйлчлүүлэгчдэд хандаад үйлчилж байгаа тохиолдолд тэр хүний эцсийн зорилго нь яадаг гэхээр чинь үйлчлүүлэгчийн төлөө биш өөрийнхөө л ашигын төлөө байдаг шүү дээ. 그러나 참된 섬김은 자기가 어떤 보답을 받지 않아도 그저 다른 사람을 위해서만 수고하는 것이 그게 참된 의미의 섬김입니다. Гэхдээ бид нар яадаг гэхээр чинь одоо тэгэхээр бид нар яаж гэхээр чинь нөгөө нэг юутай байгаа юм тийм ээ. Бид нар бусд руу хандсан, бусдын төлөө гэсэн ийм сэтгэлтэй байх нь эцсийн дүнд юу болдог гэхээр үйлчлэл гэдэг нэрэн дээр тохирч орж ирдэг. 이 두께의 그 치수 숫자가 한 손 넓이만 하다고 그랬죠. 한 손. За тэгэнгუთ энэ дээр харах юм бол юу гэсэн бэ? Нэг алганы энтэй гэсэн тийм ээ зузаан нь. 이 한 손이라는 이 말의 뜻은 어린아이를 양육하고 돌본다는 의미가 있는 거예요. Энэ дээр гарч байгаа шүү дээ. Алганы эн гэж орсон тийм. Энэ нь болохоор чинь 어린 아이를 양육하는 뜻이라고요? 예. Энэ алганы эн гэдэг нь болохоор чинь юу вэ? Нялх хүүхдийг тэжээж байгаа мэт гэсэн утга байдаг юм. 성도를 돌보는 일은 마치 어린 아이를 돌보는 것 같은 그런 심정으로 그렇게 양육을 해야 됩니다. 그 목사님 여기다 보면은 바다의 두꺼이 예. 손바닥 다위에 그런 모양 그런 거잖아요. 그렇죠. 손바닥에. 근데 이 내용은 어린 아이를 양육하는 한다는 그런 뜻과 비슷하며 우리가 이렇게 영적으로 볼 때는 성도들을 우리 이끌어갈 때도 이런 식으로 해서 이끌어가야 한다는 뜻인가요? 예, 그렇죠. 손바닥으로 손길로 이렇게 해서. 예, 그렇죠. Энэ ийм бутгаар юм байна хаа. За жишээлбэл 26 дээр харах юм бол тэнгисийн зузаан нь алганы эн шиг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ утгаар алганы эн гэдэг утган дээр ямар утга орж ирдэг гэхээр чинь гар дээрээ бөөцөөлөх гэсэн утга орж ирдэг юм байна. Өөрөөр хэлбэл нялх хүүхдийг өсгөхдөө бөөцөөлөх гэдэг шиг. За тэгэх юм бол энэ утганы хэдүүлээ сүнслэг тал руугаа орчуулад үзэх юм бол тэгээ бид нар ч гэсэндээ эзний нялх тэр хүмүүсийг одоо тэр итгэгч нарыг ч гэсэндээ тэр мэтчлэн бид нар бөөцөлөх хэмжээнийхээр тэднэрт ингээ үйлчилж тэднийг дагуулж явах хэрэгтэй гэсэн утга орж ирдэг юм. 우리가 이 번역된 성경을 보면 원어에 충실하게 번역이 돼 있다 하더라도 원어가 갖고 있는 본래의 뜻을 다 담지는 못했어요. 네. ер нь хэдүүлээ ингээ тиймтэй харах юм бол бидний нэг хэлнээс нөгөө хэл рүү орчуулагдаж байгаа шүү дээ тийм ээ. 그래서 우리가 бид яадаг юм бэ? 100% тэг зарим тохиолдолд 100% орчуулах боломжгүй тэг дундаа тодорхой хэмжээний утгуудсан алдаг тохиолдол бас байдаг. 그래서 제가 본래의 뜻을 말씀드릴 때는 우리가 금방 이해가 안 될 수 있습니다.
Тэр нөгөө нэг яг одоо Библийг уншиж байгаа тэр утга болон одоо унтсан утга нь ерөнхийдөө ийм утгатай гэсэн ингээ утгууд нь олон зөвхөн тохиолдлууд бас байгаад ч юм уу те. Тэгээд нөгөө нэг ойлгохгүй энэ юу гэсэн үг юм бол гэдэг ингээх тохиолдлууд бас гарах магадлалтай. 모든 히브리 단어는 보여지는 뜻이 있고 표면적인 뜻이 있고 거기 담겨 있는 숨겨 있는 이면에 그 숨은 뜻이 있어요. Тэр еврей утгуудыг харах юм бол яг үндсэн харагдаж байгаа утга гэж бас байдаг. Тэрний хажуугаар бас даалт утгууд гэж бас байдаг. Тэгэхээр хэдэн нэг нэлээд тэгээд нэгээс хоёр утгууд давхар утгууд бас ингэ байгаа гэдгийг бас санах хэрэгтэй. 그 단어의 근본 뜻을 설명해 놓은 그런 사전이 여러분들 혹시 갖고 계신다면 다 확인할 수 있는 것입니다. 사전이요? 사전이 혹시 있다면 확인할 수 있는 것인데 사전을 구할 수 없다면 일단은 제 설명 들어놓고 나중에 그런 사전을 혹시 그걸 얻게 되면 그때 가서 확인할 수 있는 부분입니다. 네. 혹시 그럼 그런 사전도 따로 있는 건가요? 그렇죠. 이제 제가 그 설명하는 것도 그런 사전의 내용을 바탕으로 좀 설명을 드리는 거예요. 제 짐작이 아니고. 그러시군요. Одоо магадгүй одоо таад бас сонсон л ахта Библийн тайлбар тойл гэж байдаг юм ба шүү дээ. Тийм ээ. Одоо нэг словар шиг гэсэн. Тэгэхээр тийм словарууд шиг юм зүйлүүд бас байгаа. Тэгээ тайллууд. Тэгэхээр та нар маань магадгүй тийм зүйлүүдээс ингээ хайж олно. Тэгэхээр нөгөө альва Библийн орчуулгууд чинь нэгээс нөгөөрөө шилжихтэй үг хөвөрлийн хоорондын одоо зөрүүч гэх юм уу юм шууд гарч ирэх магадлалтай. Пастор болохоор яаж байгаа гэхээр яг тэр одоо Библийн тэр тайлбар тойл гэх юм уу словараас хараад ингээд бид нар хэлж өгч байгаа. Энэний утга нь ийм шүү гэх. Тэгэхээр магадгүй та нар маань ойлгохгүй юмуд байх юм бол тиймэрхүү словарыг ер нь олоод авах их зүгээр байдаг гинэ. Байхгүй л яг одоо пастор болохоор яг тэр словараас хараад хэлж байгаа учраас тэрийг тэмдэглээд авч болно. Тэг ер нь дараа яваанда тийм словартай байх нь зүгээр юм байна хүмүүсийн. 그래서 하나님의 가르침은 그 단어가 갖고 있는 그 뿌리말, 그 어근이라고 말하는데 뿌리 되는 그 근본 그 단어의 뜻이 그 하나님께서 알려주시는 본래의 뜻입니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол нэг тэр бурхны үгийн харах юм бол биднэрт өгч байгаа тэр нэг үндсэн утга гэж байгаа гэж нэг юм. үндсэн утга гэдэгсээ ойлгох нь бас чухал юм байна. 그 본래의 뜻을 우리가 놓치고 성경을 본다면 그것은 껍데기만 속은 알지 못한 채 껍데기만 이렇게 맛을 보는 거나 마찬가지인 거죠. Хэрвээ хэдүүлээ тэрийг мэдэхгүй байх юм бол тийм нэрэл тийм байна. Тэр нөгөө утгыг ойлгохдохгүй зөвхөн гадна талын харилцааг мэдээд байгаа гэжлэх нь болох нь шүү дээ. 그래서 한 손바닥의 그 의미가 이렇게 어린아이를 양육하는 거라고 했다면 그럼 섬김이 뭔지를 우리가 알 수 있는 건데요. Хэдүүлээ энэ дээр алганы ин гэсэн агуулгыг харах юм бол тийм энд чинь одоо нөгөө нэг манайхаар бол алган дээр бөмбөрүүлэх гэдэг шиг юм шиг байна тийм ээ. Тэгэхээр ийм утгыг харах юм бол хэдүүлээ үйлчлэн гэдэг утгын үгний утгыг бас эндээс олж болно гэдэг. 어린아이가 아니라도 연령적으로 나이로 볼 때 어린아이가 아니라도 어린아이처럼 그렇게 돼야 된다는 겁니다. Мэдээж хэрэг насны хувьд юм уу тийм үйлчлэл гэдэг дээр насэр харин үйлчлэл гэдэг дээр нас нь том болсон байсан ч гэсэндээ тийм хүмүүс бид нэр үйлчлэхдээ хэрхэн хандах вэ гэсэн агуулгууд энэ дээр бас гарч ирж байгаамаа гэсэн. 데살로니가 전서 2장 7절부터 보시기 바랍니다. 1-р Тессалоник 2-ын 7-оос эхлээд харах юм бол 네. 7절부터 7절과 8절입니다. 데살로니가 전서 2장 7절 8절 말씀하는 거죠? 예. За 1-р Тессалоник 2-ын 7-8 дугаар ишлэлийг харъя. Энэ дээр Христийн элчийн хувьд шаардлага үзүүлж чадах байсан ч бид та нарын төлөө дахиад хэлье. Христийн элчийн хувьд шаардлага үзүүлж чадах байсан ч бид та нарын дунд их хүн хүүхдээ асрах мэт зөөлөн байсан. Та нарын төлөөх халуун сэтгэлийн улмаас бид та нарт зөвхөн Бурхны сайн мэдээг бус өөрсдийгөө өгөхөд баяртай байсан. Учир нь бид та нарт хайртай болсон. 아멘. 아멘. 여기 바울이 성도를 양육할 때 마치 어머니가 어린아이를 키우는 것 같이 이렇게 양육했다고 기록되어 있죠.
Өөрөө хэлбэл байсан Паул одоо эдний хүмүүсийг те эдний хүмүүс үйлчлэхдээ яг л нэг ээж хүн нэлэх хүмүүстэй үйлчлж байгаа юм ингэж үйлчлсэн гэсэн те. 왜 어른들인데 왜 아이처럼 그렇게 길렀다는 것입니까? 안 들립니까? Өвгнөө микээ хаацсан байна. 죄송해요. тэгвэл одоо энэ хүмүүс чинь насан турш хүмүүс байгаа даа шүү дээ тийм ээ. Тэгвэл Илч Паул яа насан турш хүмүүст ингээд сайн мэдээ тараагаа тэднийг ингээд хүмүүс хэднээс өөрчлөлтөө хүртэл ингээд энэ хүүхдүүд адил тий тэгэж ингэж хандсан болоо та юу гэж байна? 그것은 성도의 신앙이 성장하지 않았다면 어린아이가 될 수밖에 없다라는 거죠. Тэр нэг талаар юу хэлсэн тэгээ одоо итгэцний төвшин нь ялангуяа сүнслэг төвшин нь өсөөгөө байх юм бол тэр хүний хэдүүлээ нялх хүүхдүүд гэж харахаас арга байхгүй ч. 베드로전서 2장 2절 누가 읽어주십시오. За хин нэг нь 1-р Петр номын 2-2-ыг уншиж өгөөрэй. Петр 2-2. За 2-2. Нэр Үгийн цэвэр сүг нялх хүүхдүүд адил хүсэн тэмүүл ингэснээр та нар үгээр авралт хүртлээ өсөх юм. 아멘. 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 네, 그리고 우리 사모님께서 고린도전서 3장 2절 한번 읽어주세요. 네. 고린도전서 3장 2절 말씀이죠. 네. 자, 1-р Коринт 3-ын 2-ыг бас хэдлээ харъя. 1-р Коринт 3-ын 2-р эшлэлээр харъя. За, 3장 2절 말씀. За, энэ дээр харах юм бол тэр үед та нар чадваргүй байсан тул би та нарт ор хоол бус сүү өгсөн. Гэтэл одоо ч та нар чадваргүй байгаа гэнэ. 아멘. 아멘. 그리고 마태복음 18장 3절 보면은요. 마태 номны 18-ын 3-ыг харах юм бол юу ана гэхээр 거기 예수께서 너희가 어린 아이들과 같이 되지 않으면 결단코 네. 천국에 들어갈 수 없다라고 돼 있어요. энэ дээр бас Матай 18-ын 3 дээр харах бол та нар өөрчлөгдөж хүүхэд адил болохгүй бол Тэнгэрийн хаанчлалд орох яавч орохгүй гэсэн агуулгасан байна. 성도의 마음이 어린아이 같이 순진해야 양육을 받을 수 있기 때문에 성도를 대하는 목회자의 마음도 어린 아이를 대하는 마음으로 대해야 되겠죠. Тэгэхээр бид нар одоо тэр юг итгэгч нарыг харахтаа итгэгч хүний төвшин гэдэг юм байна тийм ээ. Төвшинг нь харахтаа тэдний төвшинг нялх хүүхдүүд үү тэр нялх биш үү эсвэл би нялх хүүхдүүд цайлган болох ёстой юу гэх мэтчлэн дээр бид ингээ харилцаа анхаарах хэрэгтэй байна. 그래서 어린 아이 같이 성도는 말씀을 배우기 전에는 분별력이 없습니다. За тэгэхээр хэдүүлээ энэ дээр харах юм бол бид нэр нялх хүүхдүүд байсан ч бай ямар ч байсан бай одоо юу гэдэг юг итгэл нь баттай юугүй юу гэдэг дээр анхаарах хэрэгтэй. 그리고 사랑받기를 원해요. За тэгэн гутгаа яадаг гэхээр хүмүүс яадаг нялх хүүхдүүд яадаг бас хайрлуулах хүсдэг. 목회자를 의지합니다. За тэгэн гутаа яг тэр стилээрээ яаж гэхэлэр чинь өөрийнхөө хончтыг юм уу өөрийнхөө тэр удирдах чахлагчнараа ингээд анх нартаа ингээд удирдах чахлагч нарлуугаа ингээд найддаг, наалтдаг. 또 잘 먹는 것처럼 하나님의 말씀 듣기를 열심히 들어요. юу яа тийм ээ. Тэгэн гут тэд нар яадаг гэхээр өөрсдийнхөө ахлагч нарын үгийг тийм маш их дуулууртай сонсдог. 지금 말한 이 특징들은 믿음이 자라나기 위해서 가져야 할 특징들입니다. Одоо энэ мэтчлэн нэлх хүүхдүүдэд байдаг юм шиг боловч одоо энэ онцлогоо л юм ээ. Одоо хайрыг хүсдэг, тэр дуулууртай байх гэж хичээдэг, хэлснийхэн дагуу хийдэг гэх юм чинь. Энэ агуулгууд нь нэг талаар нэлх хүүхдийн юм шиг боловч нөгөө талаараа итгэл нь өсөх гэж байгаа хүмүүсийн үйлдэлүүд гэсэн үг.
그래서 어린아이 같이 되어야만 하는 성도를 목회자는 그걸 그렇게 이해를 하고 어린아이를 대하는 것처럼 대해야 되겠죠. Тэгээд бид нэр яг тэлэр энэ нялх хүүхд шиг болох гэдэг тийм нялх хүүхд шиг ингээд байгаа тэр төвшингийн хүмүүстэй бид нэр яг тэр хүмүүсийг бид нэр сайн ингээд үйлчилж өгөх хэрэгтэй. 그다음에 5번째 큰 제목입니다. За 5 дахь сэдвээр орох гэж байгаа хэвлээ. 5번째 큰 제목은 놋받침 열을 만듦. За тэгээд 5 дахь сэдвийг харах юм бол юг 5 дахь сэдвүүд нь нууд ба чим ёр. 네. 무언가를 올려놓는 그 받침, 거기 이제 우리 다 보시는 성경대로 이렇게 또 받침입니다. 네. 놋받침 열, 자, 여기 보면은 목사님 그 27절 말씀이죠, 지금. 예, 그렇죠. 예. 자, 27절 이шлэл дээр байж байгаа байхгүй юу? 자, 27절 ишлэл дээр харах юм бол тэр 50 гэсэн тийм ээ. 50 хүрлээр им 10 50 хийсэн гэж харж байгаа. 성경 구절은 지금 5번째 큰 제목이고 27절부터 37절까지가 5번째 큰 제목입니다. 자, 딘들 харах юм бол 5번째 큰 제목이요, 목사님? 그렇죠. 예, 5번째 큰 제목이에요. 이제 4번째는 끝났습니다. 4번은. 예. За, ийм юм байна. Сая өмнөх сэдв хүртэл 4 гэж явчихсан шүү дээ. Тэр чинь нэг одоо 4-ийн доторх 4-ийн дотор 4-ийн 1, 4-ийн 2, 4-ийн 3, 4-ийн 4 гэж явчихсан байхгүй юу? Тэгээд 4 дахь сэдв дуусчихсан гэсэн. Одоо хэдүүлээ 5 дахь сэдв рүү тусгай 5 дахь сэдв рүү орж байгаа гэсэн байхгүй юу? 지금 방금 놋받침 열을 만듦이라고 말씀하셨죠? Тэгэхээр хэдүүлээ одоо энэ нэг 10 шиг хүрэл тулгуур гэсэн тийм. 그리고 첫 번째 작은 제목. За тэгэнгүүт 5-ын 1 гэдэг одоо юм дотроо. 놋받침의 크기. За тэгэнгүүт одоо энэ дээр харах юм бол тэр одоо хүрэл тулгуурын гэсэн тийм. Хүрэл тулгуурын хэмжээ гэсэн. 27절 한 절입니다. 자, 27 ишлэгийг л харъя. дараа нь тэрээр 읽어요, 목사님? 예, 읽으세요. 자, дараа нь тэрээр хүрлээр 10 50 хийжээ. 50 тус бүр 4 тохой урт, 4 тохой өргөн, 3 тохой өндөр байлаа гэсэн. 아멘. 네. 이 받침이라는 것은 위에 물건을 올려놓는, 그래서 위에 올려놓은 물건을 밑에서 받치고 있는 그런 도구이죠. Одоо энэ дээр харах юм бол тэр нөгөө нэг 50 гэдэг юм чинь болохоор чинь доороос нь 50 тулах юм хэлж штэ тийм ээ. 그래서 이 받침이라는 말의 본래의 뜻은 기본적인 그 기초 주거지, 그리고 본거지, 그런 말이고, 또 정착된 장소, 이런 뜻이 있습니다. За өөрөөр хэлэх юм бол тэр 50 гэдэг утган дээр ямар утга гэдэг л чинь одоо нэг 50 дахь хэвээр суйрлуулах хэвээр газар гэсэн утгаас явж байгаа. 사람이 살아가면서 활동하는 그런 기본적인 그 주거 환경을 말씀하는 겁니다. Хүн одоо нэг одоо тэр амьдрах хавцаанд ч юм уу те байх хэвээр тэр байр суурь гэж байгаа даа шүү дээ тийм ээ. Ийм зүйлийг бас хэлж явдаг энэ дээр. 그러면 주거 환경에 대해서 나온 구절이 어디 있냐면은 창세기 41장 11절 말씀부터 있어요. Ялангуяа тэр байр суурийн талаар хэлэх харъя гэвэл Эхлэл номны 41-ийн 창세기 42장 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 예, 11절부터 12절까지입니다. 네. Эхлэл номны 42-ийн 11, 12 들어갔죠. 그것도 우리 사모님이 그냥 읽어주세요. 네. 자, 이윤이 Эхлэл номны за 42-ийн 7절과 8절이죠, 목사님. 아니 11절과 12절. 예. 11절과 12절. 예, 예. 자, 42-ийн 11, 12 들어가면 비 듣는 군이 비
бид бүгд нэг хүний хөвгүүд. Бид үнэнч шударга улс. Таны зарц нар бид туршуул биш гэсэнд Йосеф харин тэдэнд үгүй. Та нар 될 сул газар хайж ирсэн байна гэж хэлв. 그러면 여기 내용에다 나오는 그 장소를 말씀하신 건가요, 목사님? 예, 그러니까 여기 야곱의 가족이 거하는 장소가 나와 있죠? 아니요, 목사님. 야곱의 가족이 네. 그러니까 요셉이 아버지와 형들이 거할 수 있도록 마련해 놓은 그 장소가 여기 나와 있죠? 아닌 것 같은데, 목사님. 그런가요? 장세기 42장. 예, 예. 11절하고 12절 말씀이죠? 예, 예. 이거는 요셉의 형제가 예. 요셉한테 누군지에 대해서 좀 알아가고 있는 거거든요. 그럼 제가 잘못 말했습니다. 47장입니다. 47장. 네. Энэ 42-ын биш байна гинэ. 47 дугаар болов. 42-ын 40. 그럼 장세기 47장 11절 12절. 예, 죄송합니다. 11장 11절. Эхлэл 47-гийн 11 12-ыг харах юм бол Йосеф фараоны тушаасан ёсоор эцэг болон ах нараа тэнд суулгаж Египтийн хамгийн сайн газар Рамсес нутгийг тэдэнд өмч болгон өгчээ. Йосеф өөрийн эцэг ах нар болон эцгийнхээ бүх гэр бүлийг хүүхдийнх нь тоогоор хүнсээр хангах болжээ. 아멘. 그 람세스를 이렇게 장소로 이렇게 정해주고 있는 그런 내용이네요. 예, 그렇죠. 네. 그러면 자, 인대로 말씀하시죠. 아니요. 목사님, 자요. 아니, 목사님 말씀하세요. 예. 왜 이 장소를 요셉이 자기 가족이 거하는 장소로 정해줬을까요? тэгвэл энэ дээр харах юм бол Йосеф яагаад тэр газрыг яасан гэж бодож байна? өөрийнхөө ах дүүст ингээд зориулж бэлтгүүлсэн гэж бодож байна. 모든 조건이 가족이 거하기에 필요한 그 조건들이 정확히 갖춰져 있기 때문에 거기 있는 것이고요. өөрөөр хэлбэл тэнцээ Йосефийн ах дүүс тэнцээ байх хэмжээний тэдний хэрэгцээтэй хэмжээний бүх зүйл тэнд байгаа гэсэн. 이 람세스는 굉장히 기름진 그 좋은 땅으로 알려져 있습니다. тухайн үед Рамсес гэдэг энэ газар болохоор чинь маш алдартай. Ингээд нөгөө юутай те үрчил шимтэй ийм газар ингэсэн. 그리고 이 땅의 특징은 목축하기에 좋은 그런 땅으로 이렇게 성경이 말씀하고 있어요. За тэгэнгүүт тэр бас тэр Рамсесийг харах юм бол мал тэжээхэд малхад ч гэсэндээ маш тийм үржилттэй сайн газар гэсэн. 그러니까 이 땅을 얻게 된 일은 바로 왕의 선택이나 요셉의 선택이 아니라 바로 하나님의 정해 주심이죠. За тэгэнгүүт хэдүүлээ магадгүй энэ тухайн үедээ Йосеф ингэж хийж байгаа юм шиг боловч тийм ээ. Бурхан тэр газрыг Израилийн хүүхдүүдэд зориулаад ингэж бэлтгэсэн байсан юм шиг байна. 그러면 여기 이 받침대의 가로 세로의 그 크기가 각각 4규빗이라고 하지 않았습니까? За одоо ингээд харах юм бол дор бүр одоо тэр нэг 각각 4 셋 이렇게 되었어요. 예, 그렇죠. 4규빗 그 높이를 제외한 가로 세로 폭이 폭과 넓이가 4규빗으로 돼 있죠. За энэ дээр харах юм бол 50-уудын хэмжээг нь харах юм бол өөрт урт нь болон өргөн нь 4 тохой гэсэн тийм ээ. 사라는 의미 자체가 어긋남이 없는 또 부족함이 없는 정확하다는 뜻이에요. За энэ 4 гэдэг нь болохоор ч нөгөө нэг юу байгаад байгаа тийм ээ. 4 гэдэг нь илүү төгсгс утга бас байж байгаа. Ямар нэгэн тийм алдаа байхгүй гэсэн утга орж ирдэг. 근데 네 면이 가로 세로가 4면이 다 넷이니까 모든 면이
모든 부분이 다 정확하다는 뜻인데요. За 음, а, одоо тий харах юм бол аль аль талаасаа бүх талаасаа нэг алдаагүй гэсэн утгаар ч гэсэн. 그러니까 말뜻 아시겠죠? 이 네 면이 그러니까 가로 세로가 그 사규빗이니까 그 네 개의 면이 다 사규빗이라는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол дор бүртээ хэдүүлээ дөрвөн тохой гэж ирсэн тий. Урт нь өргөнө гэх. 그럼 모든 면이 다 정확하다는 뜻인데요. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ утганд дөрв бүх урт өргөн дөрв гэдэг нь бол чинь бүх талаараа тодорхой гэсэн утгаар ирж. 우리 삶의 환경이 모든 면에서 하나님의 정확한 뜻이 담겨 있고 정확한 계획대로 됐다는 것이죠. Өөрөөр хэлэх юм бол бидний бүх зүйлүүд тодорхой яг нэг бурхны төлөвлөгөөний дагуу байгаа гэсэн утгаас орж ирж байгаа. 그러면 우리가 보기에 내가 사는 환경은 그렇게 만족스럽지 않아 보이는 그런 환경들이 그런 경우가 많을 겁니다. За тэгэхээр хэдүүлээ энэ дээр харах юм бол яг л бидний хийж байгаа зүйлүүд дээр магадгүй өөрсдөө харахтаа ч юм уу те төгс биш харагдаад ч юм уу сэтгэл хангалуун бус харагдаад тодорхой бус харагдаад ийм юмудаас гарч ирэх магадлалтай. 내 눈에 보기에 좋아 보인다고 다 좋은 게 아니에요. За бас нөгөө талаараа миний нүдэнд те бүх юм гоё харагдлаа гэд тэр нь бүгдээрээ бас зөв сутгач бас биш байж болно. 아브라함의 조카 롯은 소돔 고모라로 떠나갔지 않습니까? Одоо жишээлх юм бол нөгөө Авраамийн ач те хэнийг бидэн тийм ээ Лот анх хараад Содом Гоморраг гоё гэж сонгосон. 거기로 간 이유는 자기 눈으로 볼 때 거기가 가장 좋아 보이니까 거기로 간 거죠. Тэгээд тийш нөө явсан шалтгаан нь юу байсан бэ? Түүний нүдэнд тэр нь илүү гоё харагдсан гэсэн. 그러나 거기 하나님의 인도하심이 거기는 없었습니다. Гэтэ харах юм бол Лотын нүдэнд тухайн үед гоё байсан боловч тэр газарт нь болохоор Бурхны удирдлага байхгүйсэн. 그럼 거기서 산 결과 거기로 가서 거기를 주거 환경으로 얻은 결과가 나중에 어떻게 됐습니까? За тэгэнгүүт яаж гэхэлэр чинь тэгвэл тийш нэ очсон үр дүн сүлд нь юу болсон бэ? Лотын үр дүн. 있는 것 다 뺏기고 빈 몸으로 도망가는 그런 처지가 됐죠. Тэгээд яасан бэлээ? Эс юм бүгдийг нь алдаад тийм ээ. Тэгээд сүултээ бүр арай чамаа гэж амнаанд хан цаана гэдэг шиг нэг аим гарах хэмжээнд болсон байгаа. 그러나 아브라함은 자기가 갈 곳을 선택하지 않았어요. Авраамийн хувьд болохоор ч яасан бэлээ? Өөрийнхөө явах газрыг бол өөрөө сонгоогүй. Өөрийнхөө сонгоогүй. 하나님의 인도하심에 항상 맡겼고요. Тэгээд Авраам эзлэрээ Бурхан хэрхэн удирдах болоо гэдэг дээр үргэлж ингэж орхисон. 하나님이 있으라고 하는 거기에만 있으면 거기가 자기에는 가장 좋은 장소라는 것을 믿었습니다. Авраам эзлэрээ Бурхан намайг бай гэж байгаагаа тэр газарт нь би байх нь нэг хамгийн ашигтай гэдгийг Авраам хүлээж зөвшөөрсөн байна. 지금 여기 애굽의 람셋으로 그 자리가 정해졌을 때 거기 있다 보니까 야곱의 가족이 큰 민족으로 번성을 했죠. Тэгээд тухайн үед Египтийн одоо тэр нэг Египт рүү очсон Яаковын гэр бүл тийм ээ маш тийм том их одоо өнөр өтгөн ард түмэн болсон тийм ээ. 또 그 민족이 광야를 나와서 광야에 있는 동안에도 거기 부족함이 없었습니다. Тэгээд тэр ард түмнийг Бурхан Египт рүү удирдаад ингэж явсан. Дараад нь тэр ард түмнийг цөлөөр удирдсан. Үнэн дээр одоо Бурханы удирдсан тэр цаг хугацаануудыг харах юм бол дутуу зүйлгүйгээр Бурхан тэднийг удирдах өгсөн. 먹는 음식과 마실 물이 떨어지지 않았고 40년 동안 모두 건강하게 다 생존했습니다. Өөрөөр хэлбэл идэх хоол те өмсөх хувцас бүх зүйлийг нь Бурхан тэднийг удирдах өгсөн гэсэн. 아무것도 없는 악조건 같은 그 광야가 악조건이 아니라 하나님을 더 가까이 만날 수 있는 가장 좋은 장소가 된 것이죠. Өөрөөр хэлэх юм бол юу ч байхгүй юм шиг хүн гарахт бол зүгээр гэмэр ийм газар байсан гэсэндээ
Бурханаар уулзсан, Бурханаар өдөртөөсөн тэр газрууд нь юу болж ирсэн юм бэ? Тэгэхээр хамгийн одоо тэг үр чимтэй, элбэг дэлбэг ийм болж ирсэн гэсэн. 그럼 가나안 땅은 광야 생활 끝나고 들어간 가나안 땅은 어떤 땅이었습니까? Тэгвэл тэр одоо Бурхан өдөртөө тэднэрийг оруулсан Канаан газар нь ямар газар вэ? 지리적인 조건은 지리적인 조건은 애굽보다 나은 게 별로 없는 그렇게 좋은 조건은 아닌 거예요. Хаашир нь үнэн дээр хат тэднэр ясалж чинь одоо тэр яг үндсэн байдлыг харах юм бол Египт шиг тийм тухтай тийм бол байгаагүй. 그러나 하나님께서 1년 내내 돌보시는 땅이라서 부족한 것이 없게 지낸 그런 땅입니다. За гэхдээ Бурхантай хамт байхад бол харин яах вэ? Өстой жихэн нөгөө нэг дутах зүйл байхгүй тийм газар байсан гэсэн. 그러니까 이런 내용들을 종합해 보면 우리가 가장 우리에게 적합한 주거 환경은 어디입니까? Бидний хувьд тэгвэл одоо тий яг энэтэй зөвөрлөх юм бол тэ эзэнтэй хамт алхахгүйц тий эзэнтэй хамт байх үедээ хамгийн гой үрчилжүүдтэй гарах тэр газрууд нь ямар газар вэ? 하나님께서 있으라고 하신 것이고요. Бурхан бай гэсэн тэр газар юм. 그래서 현재 내가 있는 곳이 가장 좋은 장소이고요. Бас тэр бурхан тэр бай гэсэн тэр газар тий таны өгөх гэж байгаа газар. 하나님께서 함께 하시는 것이 그것이 가장 우리에게 있어서 좋은 조건인 겁니다. За тэгэхээр бурханы бай гэсэн тэр нөхцөл тэр нөхцөлийг хэлж байгаа гэсэн. 그러니까 다른 사람과 비교해서 조건 나쁨을 따질 것이 아니라 하나님만 함께 하신다면 내가 있는 장소가 가장 좋은 장소라고 그렇게 믿으셔야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр те нөхцөл байдлыг харахлаарэ гэх тохиолдол гарах магадлалтай ч гэсэндэ бурхан бай гэсэн тэр газрууд нь хамгийн одоо тохиромжтой, хамгийн ерөөлтэй газар гэдгийг хэлүүлээ хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. 그래서 누구도 부럽지 않고 부족함이 없는 가장 만족한 환경이 현재 환경인 거죠. Тэгэхээр бидний хувьд те бусдтай харьцуулаад ч юм уу те тэрийг харахад энийг харахад гэхээс илүүгээр бурханы яг намайг бай гэсэн газар нь мөн үү гэдэг дээр эхлээд анхаарлаа хандуулах нь чухал юм. 양이 필요한 그 조건, 양이 필요한 그 상황을 목자가 알고 양에게 필요한 장소로 목자는 양을 인도합니다. Тэр одоо яадаг гэхээр хоньыг яадаг үлээ. Хонь өөрөөхөө явмаар газар руу явдаггүй харин хоньчин хоньыг хаашин дагуулна хонь тийш явдаг байгаа. 그러니까 하나님의 인도만 잘 받는다면 항상 나에게 가장 좋은 필요한 그 환경만 내가 얻게 되는 것이죠. Тэгэхээр хэдүүлээ одоо тэр нөгөө нэг бид нар хамгийн тэр хэрэгцээтэй те тэр агуулгуудыг харахтаа надад хэрэгтэй миний хүсэж байгаа гэхээс лүүгээр те эзэн бурхны одоо тэр хин юу ямар вэ гэдгийг харах хэрэгтэй гэсэн үг. 또 창세기 13장 17절 말씀 한번 보시면은요. За хэдүүлээ Эхлэл номны 창세기 13장 17절이요. 13장 17절. Хэдүүлээ Эхлэл номны 13-ын 17-ыг харъя. Эндээд юу вэ гэхлээр нь шүү дээ. Босс 읽어도 되죠 목사님? 예, 읽어 주십시오. Энэ дээр болохоор босс энэ газар нутгаар хөндлөн гулд явж үзье. Учир нь би түүнийг чамд өгнө гэж. 아멘. 아멘. 이 말씀은 아브라함이 모든 환경 가운데서 하나님의 말씀대로 행하면 그 모든 환경이 복의 환경으로 바뀐다는, 복의 환경으로 하나님이 만들어 주신다는 그런 의미가 있는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэ Авраамыг бурхан өгсөн бэ? За чи яваад үзээ тэгээ би чамд энэ бүх газрыг би чамд өгнө гэж хэлсэн гэсэн тийм ээ. 우리가 처한 환경은 항상 가장 만족한 환경이 될 수 있는 것입니다. Тэгээ бидний магадгүй тэ одоо эхлээд харахад ойлгомжгүй байж болох ч гэсэндээ бурхан
Бурхан тэр газрыг надад өгнө гэх юм бол тэр газрыг хамгийн тохиромжтой газар болгож өгнө гэсэн. 그럼 오늘 여기까지 하고 다음 주 월요일에 강의 있는 걸로 그렇게 아시고 오늘 여기까지 마치겠습니다. За хэдүүлээ тэгвэл хэдүүлээ өнөөдөр энэ үргээ дуусгаад дараа 7 хоногийн нэгд өдөр дахиад хичээл орох нь шүү дээ. 기도하고 마치겠습니다. Гайдлаа залбираад дуусгая. 하나님 언제나 제 발걸음을 인도해 주심을 감사합니다. Эзэн минь үргэлж бидний явах замыг удирдах өгөх танаа талархал өргөе. 저에게 무엇이 부족하고 무엇이 필요한지를 늘 정확히 알고 계시고 필요한 것을 주심을 감사합니다. Эзэн та биднэрт юу хэрэгтэй, юу цустайг үргэлж мэдэж биднэрт бас түүнийг зааж өгөх төлөө талархъя. 하나님의 인도를 받고 있는 동안에는 모든 것에 부족함이 없다는 것을 믿게 하여 주시고 Эзэн таны удирдлагыг авахд бүх зүйл одоо танаас байдаг гэдэгт бид нар итгэхэд туслаач. 하나님 한 분만으로 만족하고 항상 기뻐하며 감사하게 하여 주시고 Эзэн зөвхөн танаар л бид нар сэтгэл ханаж танаар тэд дүүргэгдэж ингэж амьдрахад тусалж өгөөч. 하나님의 뜻만 귀 여기는 정결한 마음을 갖게 하여 주시고 Эзэн минь таны хүсэлт л анхаарсан цэвэр тэр ариун амьдралаар амьдрахад тусалж өгөөч. 다른 성도를 잘 섬기며 뜻을 받들게 하여 주시옵소서. Бусдаа бид нар үйлчлдэг таны хүслийг энэ дагуух тэд нар үйлдэхэд нь туслахаар бид нар тусалдаг байхад тусалж өгөөч. 충성된 일꾼이라 인정받을 때까지 하나님의 뜻만 성실히 따르는 저희가 되게 하여 주시옵소서. Эзэн минь бид нар таны өмнө үнэн шударга байдаг танад хэрэглэгдэхин төлөө дуулууртай амьдрэх хүмүүс байхын төлөө туслангуйч байна. 예수님의 이름으로 기도합나이다. Бид талархъя. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. Амен. 아멘. Амен. 네, 수고 많으셨습니다. 네, 수고하셨습니다, 목사님. 예, 이제 이번 학기 한 시간 남았는데 다음 시간 잘 마저 강의 네. 들으시고 한 학기 잘 마무리하시기 바랍니다. 네. За хэдүүлээ нэг удирлын турш гэж маш хичээлээ тийм ээ. Одоо нэг хичээл үлдсэн. Тэгээ үлдсэн нэг хичээл дээрээ эцээ хүртэл тэмцтэй байгаад эзний үнээс нас суралцаасаа гэж хүсье. 예, 다음 주에 뵙겠습니다. Их цагт уулзъя манайхаа. За баяртай. 바이스테. 네, 수고하셨습니다, 목사님. 네, 수고하셨습니다. 네.